Guderneca hune parezname Seroke Gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu godari bikin. Geli Kurdistanê li hemû parçeyan û li derveyî welat neçarê li çareseriya kongreyê seferber bibe. Di şerçoya tarîfê de kongra gel li hemberî grûpa nû derketiya kongreya xwe ya awarte pêktîne. Kongre wê bûyerên heyîn ên hundir û derve bi awayekî berfireh binirxîne. Diwarê ekonomîk, civakî, siyasî, hiqûqî, ekolojîk, medyatîk û xweparastinê de wê biryarên hewce bêne dayîn. Konseyeke rêveber wê were wezîfedar kirin li benda parçebûn û cihêbûnê mayîn tewş û xeyaleke pûçe. Li her parçeyê Kurdistanê wê êdî ji bo çareseriya kongreyê bi hemû hêza heyî xebatê were meşandin. Dişûna parlamentên netewî yên hatine girtin û partiyên siyasî yên hatine qedexekirin de wê rêveberiyên demokratîkên herêmî werin seferber kirin. Her gund û taxê rêveberiyên xwe hilbijêrin û berpirsiyar bikin. Hemû jiyana gel divê bi çareseriyên demokratîk were rohnî kirin. Rêyên çareseriyê yên demdirêj were nîşandan. Hêza biryariya kongreyê wê di şert û mercên guncaw de bi cih were anîn. Perwerdeya gel a cewherî bi qasî ji dest were wê bê meşandin. Divê gel naşar neyê hîştin ji bo parsekiyê li ber deriyê dewletê bike. Divê şans neyê dayîn gelê li ber sînorê birçîbûnê bikeve lîstikan. Wexta êriş li mafê mirovan û azadiyên çandî bêne kirin, divê xwe biparêze. Divê destûr neyê dayîn gundên nû werin vala kirin, divên gundên berêşî ji bo bi cihbûnê rê werin vekirin. Bi her cure piştgiriyê divê pêşî li birçîbûnê were girtin. Di her warî de hewceyê rêxistiniyên nû werin pêştebirin. Divê rêxistiniyeke berfireha civaka sivîl were pêştebirin. Dibistanên perwerdeyên demokratîk divê li cih û warê gel di warê demokrasiya wî de perwerde bike. Çareseriya kongreyê bi her dewletî re divê ji bo çareseriyeke demokratîk amade be. Kongreyê li dijî tepsandinên netewparêz û polîtikayên înkarê wê alternatîfên demokratîk ên şîddet û cihêkariyê nagrin nava xwe û bi israr aştî û biratiyê tînin ziman ferz bikin. Her wiha wê nîşan bide ku li dijî her cure êrişê di pozisyona xwe parastinê de ye. Ev hemû hewdan nayên maneya cihêkariyê, berova jî têne maneya bi cîhanîna yekparebûneke rastîn. Divê bi israr were ziman ku ev rêbazên çareseriyê ji bo firsendê nedin trajediyên nû hewdanên bi berpirsiyarîne. Dewlet çendîn bixebitin ji bo hewdanên bi vî rengî bipelexînin, ew ê jî xwe xurt bikin û bersivê bidin. Gelê dibin şert û mercên zehmet de bi qasî ku nekeve nav hewdanên komplowarî wê xwe ji her cure xebatên civakî, siyasî, hiqûqî, hunerî, medyatîk û xweparastinê dûr negre û nemîne. Pêvajoya nû ya em weke çareseriya kongreyê binav dikin, em bi xetên sereke welê diyar dikin ku em weke wezîfeyeke dîrokî bang li her kesî dikin ji bo diwarê çareseriyê de bi berpirsiyarî tev bigerin û ji bo rê li ber trajediyên nû ve nebin ji çareseriyê re alîkariyê bikin. Tevî vê nirxandina Kurd a diwarê tarîf û pêşketina kongra gel de hewceyê em çend mijarên dim bi firehî bigirin dest û li ser rawestin. Xusûsa yekemîn, piştî civîna yekemîna kongra gel li ser iqtidara hundir bi hevketine. Di demekê de ku ji bo çareseriya demokratîk ve guherîn û pêşketineke mezina pratîk siyasî û teorîk diqewime, helwestên bi vî rengî didin nîşan ku bi giştî ne ji siyasîbûna PKK û ya rastî ne jî ji siyaseta demokratîk tiştek hatiye fêmkirin. Yan jî dane aliyakî. Niha bi awayekî berfireh xuyaye ku cesaret li vê yekê kirine. Miberê destnîşan kiribû ku helwesteke bi vî rengî ya piştî ezmûneke çariyekê temen bihrandiye, hewceyî bi tehlîleke dijwar rexne û xwerexnekirinê dibîne. Ev hêza helwestên pîvanê nas nakin, guh nadin şertan, nizanin wê berdêl çi be,
د جوهر خود سیاسی نبوینه بقاسی آماتوری دی اقتدار ده احباب چاوشی ifade دکه. هر وها تایبتین کسایتا د وظیفهان د لشونه سرکتن خو لقالب ایدئولوژیک پیشای یان جو خبر به هلوسین ارزان خستی نشانده ده. از جوان هلوسان را غریب نینم. هلوسین به وی شوازی به پیواژوی پیکاتنا یکمین گروبا پککره دست بکرین. پشتی ایلانا پارتی جی دوام کرن. د پیواژوی پاز طبقه ده حتی داوی با آوای کی کیفی مشیان او نه هاتن را وکرن. هر وها اف هلوس دوام هلوسین وان کسایتانه که د پیواژوی شر 15 سالان ده تجار برپرسیاری راستین هل ندان. از جاری خو به وک خطای که دبینم که از بناو مرو خلاص کرنه حتی داوی به حواتی تفگریامه و من او یک ترجیح رزق و سازیان کریه. استمی به بیرو باوریا که وی تجربه بسر بکوه و به منطق وی خو سر راست بکن نزیگوم. انجام روشا استدمه. د پیواژوی ایمرالیه ده از جاره کدن شاش هاتم نرخاندن و وی یکی جمن زیدتر خودی وان هلوستان یان جیین به ارزانی بون آمورین او ایشاندنه و جقیمت خستنه. لیمن هشیار کربو و گلک مینیاک نشان دابون. من جواره گوتو بو. هنک تشت هندکارم پشتی بلاوبونا بدنامه بکن. هنک تشت از ده قبره ده بمجی هندکارم بکن. دیسه هنک تشتان از هلمه بدم و بستینم هن هیچ نکارم بکن. چیا هم باندورا وی آزاد کرنه هم شیا حیوان کرنه هیه. خویا باندورا چیه یا آزادگر شاش هاتیه فهم کرن. من هم پککه و هم جی دولتم پیوندیدار هشیار کربون. لیستنا بمن جبو کسی تشتکی بدست ناخینه. لهمبری راستیان چش دستیم وردکم او ناسنامه منه و جه هیچ گمان ناکم. من خواسته بو ورزانین از ناچار و بلنگاز خویا بکم جی از او سانینم. شان و شهرت هم نبجی از به تواهی شرف و رومت بپار نینم. لخویای لسر راستی خویا شر و شواز خویا جیان دین دبن. دیسا دردکوه هوله کدوه یه گیهشتی و عقل کمال تف بگره از بم. راستیا کنگره گل آج در و دولت و شهندر جی آلی ناخوازن فونکسیونل ببه و بمشه. ام دولتان جپا شره بهلن. کسین خوک آلی دبینن دوی ثانیه که جیجبیر نکن که جبو تنه تشتک دکار روشوان خلاص بکه. او جی دو وظیفین لپیشی آوان ده سرکتنه. کار چقاس گران گرینگ آنجی سوک و به قیمت بنجی دوی پیروز ورن زانین و جبو سرکتنه نه. از وی ایدا دکم. کسین ریل بر وی روشه وکرن گلو جبو خلاص کرنا رومت خویا شورشگرانه جبو روشه که بجی خودی و مردیه نکرنین ما تقدیر بکن. از دقلک 2 سانتیم ده به زور و زحمتی هلمه دگرم و حوددم ده شر رومته یه گل مده جبو نرخن هیچ بچوک ناین دیتم بجیم. حوددم یکیتیه سلامت بزحمتی بنیای خواه ایراده خواه بلاو نکم ام براستیم ور رو برونه یه هری جهاتی چی دناف 3 روژان ده داویل جیان خواه بینه لی او حوال گلو کاربن با اوه کی گیهشتی و عقل کمال به هودانه که سرکتی رزگارکنا شرف و رومت خواه اثبات بکن. جبو في ام فکرین او ما پیشنیار کرد. ما باور کربو که ام لبنده مابون که بسازی بوینه که تیپا کنگرا گل کاربن نوبونه که راستین پیک بینن و کاربن شرف و رومت خواه رزگار بکن. دوی از تشتکی دنج ببیر بخینم. او شرن خدای گراوین اقتدار بخورم مرن و کشتن نهری کریز جیتینن. بلا هیچ به هوس نبن. شاو وظیفهین مینا چیان لبنده وان بن انسان کاربه کلیه خوشی جوان لیستکن بیزانس را وقتینه. دورد امجاره که ده ناچن را وکرنا حق نحق حتی آجان پرووکاتور او وگوتنا داربه. اگر ولی بجی بری بازه که اوسا ام نکارن چارنوسا گلکی به فونکسیون بکن. من بخواب بسدان مینا گیتن لی من یک چلک جیل وظیفه این کلیه نخسن. کس شرکی تیده بسر نکوه بزانبون ناکوه. دورد آلین ما دماکتن شرکی ولی کنه او بخواه نجی تکس و حتی همو گلی ما ونداده که. باشه جشرکی اوسا جی هیوی کرن. گلو هیچ فکرین اگر آلیک بسر بکوه جی و دسکتین خواه ینجی ایخانت خرابتر چا بازار آمان بکن. یا هری سیر اوه از دناو تجیده که فهم کرنا و زحمت چاوا جسارت کرنه لسر ناو من تجید بکن. دوی او ناسنامه خواه راست ناس بکن و درست راوه بکن. مروف دیا خواه یا هر روش شیره و دمجه چاوا دخوازه بخینه روشه که شیر نده. من چروکا خواه یا بدیا خواه را آنی بو زمان.
سدمن دیروکی یم وی شری کوورن فهم کرن هنه جبو خود سدم وان حوالان چنه نه دوست نه جی دجمن کسی تشتگ نه گوتیه و نه آنی زمان که اسکتم روشک بیبر و بقیمت جبو خود او ناسنامه لسر ناوه که او چاوا دکارم ببیجم بقیمت بویه او چاوا خواستن ازولی ببم جبو پیشکتن وان برسوا وان پرسان حوجنه از ببیرا کسین کتنه وی روشه بزانبون آنجی بنزانی یم بکوین وان همان روشان دخینم. تبلیبونا دوزا رومت یا گل، شرف، دلخوازی و مروو ایدای دخوازه. اگر اف قابلیتین وان نبن بلا جدسپیک و تبلی نبن، بلا بموکی و مقاما نگرن، بلا تجار بیر نکن که موکی پارێزی دجمناتیا دموکراسیه. لی بلا بمقام و موکی جی نسکنن، جبر که او جی بی ایداتیه. ماوی اینکار بکن کلگوری دموکراسی تونگریانه من هن بویا شوپاندن هن ریبازیم بکار آنین پادشاه جی بکار ناینن شکاندنا اراده گلی آماده و چاوا ایزح بکن او چند درین خوال دموکراسی گرتنه هینه چاوا دکارن دناو مده بشین دوی ایدی دموکراسی فهم بکن گرگرین هری مزنین ترکیه هینه به دماغوژی و دسپوتیزم بسر نکتنه ده هینه به جوانتیا موین و در نکتنه چه بکی از پر به زحمتی وان ریزو خطان دنوسینم. از دخوازم جوان شیرویان خلاص ببم. از یقین دکم که اگر او حوال دشونا من دبونا و یکی مینا من 40 جاری تصفیه بکرانا. لی از دی ساجی بوان را مشاخو دوام دکم. لی از ویج دبیجم. بمن نلیزن. هونه پر باوه که خطرناک پریشان ببن. از دوی روشه دنینم که کاربم دواره چاندایتی و چونایتی کنگره ده زیده تشتکی ببیجم. لیل روشن من دیارکری از ذکارم مجاره هلبجارتنا سروکاتیا کنگره جی زیده بکم. سروکاتیا کنگره سال جاره که دکاره وره هلبجارتن. اگر 2 سالان لسر هف وره هلبجارتن و دسر وان 2 سالان را هری هندک 2 سال در باس ببن دیسا دکاره نامزتیا خودینه. از پیشنیار خویا دوی وارد وکه حکمکی دموکراتیک دستورنامه دوباره پیشکش دکم. از دیار دکم که ده همو رخصتنیین گل این نه ایدئولوژیک و پسپوری دخوازن ده او وک پیوانک دموکراتیک گرینگه. اگر سالک نبجی مرو دکاره ببیجه 2 دم و هیام. لی دسازیم پسپوری دخوازن و مینا پارتیان ده دم لگوری روشا کس دگوهره. جوینا سالانه یا جواتا گشتیا کنگره ده چند هفتین ماه نیسان ده پیکوره لگوری کونه شوپیا دیروکی لجیه. از وی پیشنیاری جی دوباره دکم. نها یانجی ده دمین پیشته و باجارکی کنگره وره دست نشان کرن. او یکی هیزو جدیتا کنگره نشان بده. خصوصه که گشتیه ریوبری دسته دیسیپلینی و سروک کنگره به هلبجارتن تینه دیار کرن. کسیم براستی بریار و پیوان وانتیرا ریوبری دکن دوی ورن هلبجارتن و دوی او نیجبیر کرن. من پیشنیار کربو که ریوبری به 7 کمیتیان بخبته. اندامن خواه هم دکاره جناوه و هم جی جدر و هلبجیره. هر وها کنگره دمین ند جوینان ده برانبری 7 کمیتیان دکاره 7 کمیسیون آماده کاری یم بریار جناوه خواه هلبجیره. او کمیسیون دکارن جبو بریارن لیکولینی و کنترول دخوازن آلیکاری بکن و پیشنیارن آماده بکن. لگوری تایبتین هر کمیته مرو دکاره برو دبستان و ریخستنین مینا یکیتیان بسر وان و بکه. بربجیر و ببرو دبستان و یکیتیان و گریدای مرو دکاره کومکن لگوری حریمی خواجیهی تاخ و گندان آوا بکه. ده هر دموکراسیه ده پیوستیه که بنگهیم بکومینن گند و تاخان هیه. کنگره بوی شواز شماتیک ای ریخستنیه تک کسی خو نگهینه بریخستن نکه و گرسه باندور لی نکه ناهله. لگوری روشی ریان لگال آنجی نه لگال تینه جرباندن. لی دوی لگالیت اساس به. پارتی اراده خود تنه دکاره بریخستنی کنگره بکه گرسهی. ام یکینه ام پاراستن دکارن وکه یکینه ام بریارین کنگره پیش دبن و دو پارزم بناو بکن. تکیلی به پارتیان لگال رد دبه که دا آسان سمپاتیزانیه دبه. راست نینه که سازیان قانونی به فرمان ورن مشاندن. به جیهبوین خواه و بلافکرنا اندام خواه لگوری پیوانین وظیفه دکه و با آوائه که اوله پیکتینه و بلاو دکه. اف خصوص همو دوی لگوری پیدویم پراتیکه با آوائه که برفره و باش ورن گفتگو کرن نرخاندن و به بریاران ورن خملاندن و خورد کرن.
Yekemîn xusûseke girîng li Kurdistanê derbarê têkilî û nakokiyên hêzên dewletê û hêzên çareseriya Kongreyê de ne ku wê çawa bi hev re dewam bikin û çareser bibin. Em bi girîngî bînin ziman ku di şerê îxtidaran de hetanha pîvana yan giş yan hîç hatiye xebitandin. Kêm caran jî îxtidarên duserî û otorîteyên demokratîk re cih hat naskirin. Lêya hînê xwezayî û asayî ew e hêzên îxtidarê û demokrasiyê bi hemû nakokî û têkiliyên xwe di nav hev de bijîn. Ya esas rastiya civakê bigiştî welê ye. Lê li vê mikur nayê û îtiraf nayê kirin. Eger em birêk û pêkbînin ziman û pêk bînin wê têra xwe çareser be. Di pêngava pazê tebaxê de em jî li gorî pîvana yan giş yan hîç tevgeriyan. Rastnebûna vê rêbazê alî îro hînê baştir fêm dikin. Li gorî şertên demê divê hem hêzên dewletê hem jî hêzên Kongreyê li heman welatî bijîn. Ne devlet di nava rojekê yan jî 10 salan de ji holê têne rakirin, ne jî helwesa demokratîk a gelan li ser axa di jî tê hilçandin û avêtin. Eger şerrekî dewamî ji bo her du aliyan jî hilweşîneke mezin e, wê wextê weke rêya navîn jiyaneke hevpar derdikeve pêş û pir ijbarî bibe prensîba şer. Di dema pêş me de divê em hemû herêman li gorî vê prensîba şer û jiyanê sere rast bikin. Bêguman dewletê di destpêkê de hewl bidin pîvana yan giş yan hîç biceribînin. Lê mirov dikare hemû êrîşan bi berxwedaneke xweparastin û demokratîk pûş bike. Divê wezîfeya bingehîna hunerê şerê me be em rêya vê xweparastinê û têkoşîna demokratîk bibînin. Di dema bihûrî de jî ev pêvajo qewmî lê aliyan tevî ku hîç demokratîk bûn neceribandin, şer jî bê rêzik û pîvan meşandin. Rewşa îroya İsraîl û Filîstînê jî mînakekî din e. Pir girîng e ku mirov van mînakan dubare bike. Ya esas min di pêvajoya îmraliyê de ya dixwest pêşniyar bikira ji bo diyaloga agirbesta dualî û lehvkirina demokratîk bû. Lê bi israr ev jî nedîtî ve hat. Hevalên me jî li girîngiya mijarê serwext nebûn, weke taktîkekî erzan hesibandin. Lê ji keşmekeşiya rojhilata navîn tê fêmkirin ku ji bilî pêşniyarên me rêyeke watedar a derketinê xuya nake. Tê zanîn hin bendawariyên me ji hikûmeta AKP hebûn. Name jî hatibû nivîsandin. Lê îro hînê baştir eşkere bû ku rola bi hêzên eşîrî û netewparêz ên li başûrê Kurdistanê re lîstine dixwazin bi awayekî din bi destê AKP bilîzin. Pêşengên hindikayiya hevkarên kevneşop ên li Kurdistanê û Kurd ji CHP, MHP, DYP û SP bi lez bi rê nîşandana dewletê li AKP kombûn. Ji bo deha pê ji holê rakin gelek pere li naverastê geriyan. Hizbullah û çeteyên di navbera salên 1990 û 2000 de navnîşana wan AKP bû. Dibin perdeya terîqeta Neqşî de Çîna nû ya dewlet ya sazûmankar tê pêkanîn. Ev bûyereke pir tehlûke ye. Ev bûyer hem ji bo gelê Kurdistanê hem jî ji bo hundirê çareseriya demokratîk pûç bike gaveke xetere. Li Kurdistanê bi awayekî bi tesîr cerdevanî û terîqetparêziya bi destê dewletê li ser gel hat ferskirin îlana şerrekî taybet ê nû bû. Ya esas Iraqeke duyemîn bi awayekî veşartî de afrînin. Hevkarên Kurd piştî salên 1995 girtin nava dewletê û bi awayekî ekonomîk ew xurt kirin û navbera wan û gel hat vekirin. Ya rastîn bi aboriyeke ulûfe ev beş li serê civakê kirin nobedar. Beşek li ana pê lê bi piranî ev beşê hevkar di nav AKP de li ser hîmê terîqeta Neqşî û netewparêziya Kurd a paşver û kombûne. Taybetiyên avahiya civakî yên dihîmê dewleta federeya li Iraqê de jî bi heman rengîn e. Bêyî ku kesî pê bihesînin ji feodalîteya Kurd burjwaziyekê de afirînin. Tê texmîn kirin ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê her roj di vê yekê de giraniya xwe nîşan dide. Di serî de netewparêziya Kurd ji bo gelê Kurd dikare ji bo gelên li herêmê rê li ber pirsgirêkên mezin veke. Di nav van de hindikayiyeke hevkara kevneşov jî tê bicîkirin. Xwedê giravî alîkariya dewletê dikin. Li cerdevanên çekdar cerdevanên îdeolojîk têne zêdekirin. Ev kesê ji bo berjewendiyên xwe yên Çînî timî zirarê bidin gel û wê timî pêşî li demokratîkbûna gel bigirin. Li gelek bajaran bi destê van kesan di şoreşên antîdemokratîk hatin kirin.
Di serî de Liwan, Urfa, Mêrdîn, Agrî, Şewlik, Sêrt, Betlis, Mûş, Semsûr û Dîlokê li gelek bajar û navçeyan di hilbijartinên herêmî de bi piştevanî û stara dewletê de bi hewdanên hikûmetê di şoreş hat kirin. Pereyên ji bo vêyekê hatin rijandin û dekûdolabên hatin gerandin têne zanîn. Gel tînin ber sînorê birçîbûnê û paşê xelaskarên sexte pêşkêş dikin. Ne tenê bi birçîbûnê terbiye dikin. Di şoreşan jî din kirin. Ji aliyê demokrasiyê ve gelek tevgerên AKP nemaze di pirsgirêka Kurd de gumanên mezin dafirîne. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê xwedê giravî Kongra Gel terorîst îlan kirin ku ev xapandine. Ya dixwazin bikin ew e ku ji bo hevkarên hindikayiyan û kevneşopên Kurd karibin ajaniya xwe dewam bikin hêzeke nû din. Di vî warî de bûyerên li Iraqê diqewin têra xwe dersê din û hîn dikin. Eşkere ye wê hêzên Kongra Gel hewl bidin ji bo pûşkirina vêlîstikê. Eger dewlet di van hêzan de israr bike şerê mezintir be. Dewlet nemaze komara Tirkiye li dewsa polîtîka xwe dispêre van hevkarên nû xwe bispêre gel û karaktera wî ya demokratîk wê bibîne ku dikare aştiyeke mayînde û yekparebûna welêt pêk bîne. Israra ji bo hevkarên Kurd wê şer û cêhkariyê xurtir bike. Gelê Kurdistanê wê ji Kurdistaneke dibin serweriya fewdalan de firsedê nede Kurdistanê xwe dispêre burjwaziyên hevkar. Ez careke din destnîşan dikim ku wê ev pêvajoya bi çargavî diçe wê Filîstîn û İsraîl û Iraqeke nû bafrîne. Burjwaziyeke Kurd a li hevçêkirî nemaze navend Amed dixwazin bafrînin. Bajarekî Mîna Amedê yê têkoşîneke mezin a demokrasiyê meşandiye û gelê me yê li vir ku rê nedaye faşîzmê wê rê û cih nede faşîzma kesk a Kurd. Ev gel di mînaka Hizbullahê de faşîstên bi tîpa Kurd nas dike. Çawa ku cerdevan û îtirafkaran nas dike. Bi tîpa van a hînê moderntir naxape. Dewlet di vê mijarê de serî li alternatîfeke xeter dide. Di dema pêş me de wê bang li demokratên Tirkiye were kirin, wê ji bo îtifaqê hewdanê bêne kirin û di çareseriya demokratîk de israrê dewam bike. Ketkarên Kurdistanê û gelê Kurd wê bi vê lîstikê nexape û di rola xwe ya dîrokiya demokratîk de israr bike. Belê, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.